Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajing Shong Sha Tangan Baklem Bupor Jong Kong Bindas Im Ha Additional Secretariat Keladap Arpusan Genta Mentakasngi ke Henyau Tarik Ujaliu Araja Arpusau Nak Benta Bandawah Kabede Ban Maramot Ya Kasurok Nongpo Umdan Sunupur Habayok Banyakran Berkakong Bindas Kaliathu Baki Pulit Kilawan Ban Pentip Ba audisi ke East Khasi Hills Ulakot Banyakran Mentakasngi Hakapor Sau Beje Janmiet Henry Nakaliang Kakong Bindas Im Kalakentat Yakani Kajing Sha Khot Ha audisi Bat kalaong baladaki kwa banyakren kiha banwan syakajaka baka syong sya tangan. Nga, nagalian ko nga, nga siyang ba't na kat pakipat ay suran na punta ka san kumaiklong ka. Buti si Papa, kita tempat dia kementar dia. Kim sakot, ikren yang ay sibit nun sa baje ay kumbalaong dagan magistret, mundalawan ikren ka magistret ang nyaman Di sa baje jimpat, nagalian ko nga tagdag ya kataga jimpat ikren baje Nagaliang juga ngamla ban le yekran haga office jungki kila da kidon kam ban yekran nga kila ban wan ni haja ka ban hasyong ane po surat. Mana bapak dekret? DC. Atau kok nak daya jingkit ni am betul syang kan hone bomong tiong. Tempat aja gitu mentah. Nak kata serai. Ngamla ban tip ya katau ka bakim ai kim ai jingkit yang abang awan syong ni te ngataray ba sisin bepersia ya ke sarkar te dangapan speu keli ki application danga application ya kata commission ro kim ai yang ngataray namar banga ngadawa bina ke sarkar nagamta ka hojung pagba te katay gadi gadaw Marko majid sangsak han free kala jan kot ska apsa konta hatu nakalian tata ko kia kilawan jungo on bibi en naga lian jong ka health department bang kim patwan ang ne Raymond ne i madam Iwan Syah yang ada di polis kimot banwan Syah yang anaknya kimot legera yang Syah hospital ban le medical yang kena kalian juga nggak kentak ngamtre ban le Syah hospital lada ki kuat lada ki don kam ban cek lan ya ban pe juga kata ko ki kia juga kila banwan ra ya ki doktor ki no sang ne jaga bangat ya ngam don hok bangan mi nang ne ngan le Syah hospital kon don jumut bangan wan Syah tangan